Angumbuhangu latam miriyehu karitu na pulung na parumunda laludu na hurukuna ambu kabadu Wieling kolohi kawudu patu dalar ambulu pala dalar nomu napapatanda yedu yaka na dalar nomu bawana matawa lahangia hangia dapatikini kada pahamu eti dangu kada pawanda eti mata nini kaipinya yakang gigi wami behia maha dapa aram tau angumbuhangu latamu na miriyehu karitu larehi nanuna nyunga longunya patada lia nama kawieda nama bada mandai pandemai la gereja para ruku hidunanya hinam apa taman la kawindu omana atu apu bada bungka hunanya kana jendela omana hina karioku wanaka ina pandita hilumai bieli menyapa na panyakingu ngedi na manda angumbuhangu bakurongu yaka na karioku nyunga unamu ya hiwangunya apu patiangu bea imiri demurong mananya na hamayanda hiwangunya moikat hamayang man angumbuhangu latami miriyehu karitu ngkaraya napapatikinda napakario kuanda na maluhu weling langarunda data pikir ayah lupata singgunya na angunda yakan dia tapakatuya na eti aku ladalu panggolunda la angunda tapikir pahamu menyebut ngaraya na pakario kuna kolohi patu nalang namu kawai bawana mata wala hangia dapatikin kada pahamu eti dangu kada pawanda eti ya batunanu nyuta kanimanunya na pulu memiri nama namuta la eti kanadina dangu kanan jadi lahuri lurina ngaraya na papatikinda na pahamu eti hanggang laang dapat tahu langgi data minda dangu ngaraya na pahangada angumbuhangu latami miriyehu karitu ngaraya na papatikinda nama pahamu eti didi aya duma na angu edinda na pulu memiri bawana buandabana duma pahema wangu lambuan dabana tau nuna yedu garaya na papatikinda nibi lodo na maluhu weling langaruna ambu na kabadu mata kana pahamu eti dangu pawanda eti na dalu panidonya na angu na patau amin. Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.